tubifurije igitondo cyiza mwese mukomeze gutega amatwi Touch Radio. Njye mwumva kuri mikoro ndi Niyigaba Valentin. Ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda. Uyu ni umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye wa none mwateguriwe nanjye Niyigaba Valentin mfatanyije na mugenzi wanjye Bosco Sindikubwabo. Dore zimwe mu ngingo z'ingenzi turi amakuru yacu turaza kubahera mu Rwanda, aho inkuru dukesha ikinyamakuru Igihe tubwira nyuma aho inkuru dukesha ikinyamakuru Igihe tubwira ko nyuma y'igihe kirekire Rwanda Day itaba igiye kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gihe kandi turi buze no kujya hanze y'u Rwanda, twabwira ko umunya Israel wari warashimuswe n'umutwe wa Hamas kuri uyu munsi yarekuwe. Aya makuru nandi tutabwiye turaje tuyabagezeho mu kanya ku buryo burambuye nyuma y'aka karuhuko. Reka nkomeze kubifuriza kugubwa neza. Amakuru yacu reka tuyahere mu Rwanda, aho ikinyamakuru dukesha ikinyamakuru Igihe atubwira ko Rwanda Day igiye kubera i Washington nyuma y'imyaka igera kuri 4 itaba kubera impamvu zitandukanye. Rwanda Day itaha izabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington DC mu cyumweru cya mbere cya Gashyantare 2024. Inkuru ikomeza itubwira ko izaba iminsi igera kuri 2 nk'uko bisanzwe ku matariki iya kabiri no kugeza ku ya 3 Gashyantare 2024. Yaherukaga kuba mu mwaka wa 2019 mu mujyi wa Bonn, aho ni mu gihugu cy'Ubudage, ubwo yari yitabiriwe n'abanyarwanda baturutse mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane w'Uburayi. Twihuse mu yandi makuru, mu karere ka Gakenke imodoka ya kaminuza yakoze impanuka yahitanye abantu bagera kuri 3. Inkuru irambuye na mugenzi wanjye Bosco. Imodoka ya kaminuza ishami rya Busogo yavaga i Musanze yerekeza i Kigali yakoze impanuka yaguyemo abantu 3 barimo n'umushoferi wari uyitwaye. Iyi mpanuka yabereye mu karere ka Gakenke, umurenge wa Gakenke kuri uyu wa 26 Ugushyingo 2023 ahagana saa 9 za kumanywa. Bivugwa ko imodoka yataye umuhanda igonga umunyamaguru utaramenyekana ahita apfa. Irakomeza igonga uwitwa Muhire Jean Marie w'imyaka 20 wari utwaye umugenzi ku igare witwa Shimimana Pascal. Uyu waruhetswe ku igare nawe yahise apfa. Imodoka yakomeje igwa mu mugezi wa Base nko muri metero 30. Umushoferi wari uyitwaye imodoka witwa Bimenyimana nawe yahise yitaba Imana. Yego Bosco, urakoze. Mbere yuko dukomeza n'andi makuru, twagira ngo mbere yuko dukomeza n'ayandi makuru twakuye ku binyamakuru bigiye bitandukanye, reka tubamenyeshe ko nk'uko biteganyijwe hano mu kigo cya Ecole Secondaire de Gikonko buri cyumweru cya mbere cy'ukwezi hazajya haba visite. N'ubu ngubu amakuru atari yamenyekana neza nuko ku cyumweru gitaha, ubwo ni icya mbere cy'ukwezi tugiye kwinjiramo, harimo harateganywa visite. Twihuse mu yandi makuru, mu karere ka Burera babiri bafatanywe ibicuruzwa bitemewe aho mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Inkuru dukesha ikinyamakuru Umuseke iratubwira ko polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Burera ku bufatanye
ku bufatanye n'abaturage yataye muri yombi abantu bagera kuri babiri binjije ibicuruzwa bitemewe mu gihugu cy'u Rwanda. Bafashwe ni musore ufite imyaka igera kuri 20 y'amavuko wafatanywe amapaki agera kuri 400 anagana n'amasashe ibihumbi 80 n'ibiro 25 byitwa sukari guru n'umugore w'imyaka igera kuri 35 wafatanywe amakarito agera kuri 6 ya Novida, amakarito abiri y'inzoga ya Rike yitwa Rasta n'ibindi bitandukanye. Twese mu yandi makuru reka twambuke imbibi z'u Rwanda twerekeze mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda gusa afite ahahuriye n'imyidagaduro, aho inkuru dukesha ikinyamakuru igihe tubwira ko umuhanzi wita Fally Ipupa yahuye n'uruva gusenya ngo nibute Jean Bosco. Ayo muhanzi Fally Ipupa urugo rwe rw'isimba rwinjiriwe n'abajura bataramenyekana bamwiba isaha ifite agaciro kagera kuri miliyoni 67. uyu muhanzi yibwe mu ijoro ryo ku itariki 25 Ugushyingo 2023 ubwo yari mu gitaramo cyabereye i Paris. Ni igitaramo cyabereye ni igitaramo cyabereye mu nyubako ya Paris La Défense Arena yakira abasaga 34,000. cyari cyabanje kwamanywa n'abatishimiye uyu muhanzi bavuga ko akorana n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwananiwe kuzana amahoro muri iki gihugu. Yego urakoze cyane. Dusoza tugana ku musozo w'amakuru asanzwe mbere ko twakira mugenzi wacu Ange mu gisata cya siporo, reka tubabwire ko umunya-Israeli washinze umuryango utegamiye kuri leta witwa Fair Planet ufite imishinga itandukanye igamije guteza imbere abahinzi mu Rwanda, Dr. Shoshan Halan wari warashimuswe n'umutwe wa Hamas wo muri Gaza kuva kuwa 10 Ukwakira 2023 yarekuwe. No nkuru ikomeza itubwira ko mu gitondo cyo kuwa 7 Ukwakira 2023 nibwo Hamas mu buryo butunguranye yagabye igitero kuri Israel ndetse cyasembuye intambara yeruye hagati y'impande zombi, biza no kuganisha kushimutwa ry'abaturage bamwe na bamwe bo muri Israel no muri Gaza. Gusa inkuru ishimishije inashimisha u Rwanda nuko bamwe mu bafatanyabikorwa bayo ubu ngubu barimo barekuwe. Twihuse reka twakire Mana Gabriel Ange. Waramutse ute? Aramutse neza Valence. Yego mu minota mike reka tukwakire ugeze ku badukurikiye ku bijyanye na siporo ziri kuvugwa mwaka kanya. Yego ndagushimiye cyane ku makuru meza umaze kutugezaho. Nje kubagezaho avyutse avugwa mu mikino kuri uyu munsi wo kuwa 2. ni imikino ya shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda iraza kuba yakomeje kuri uyu munsi. Ikipe ya Police Football Club iraza kuba yakiriye Rayon Sport ku stade ya Kigali i Nyamirambo. Reka mvuye hano mu Rwanda ncunguze by'umwete nihute, nta kindi kiri kuvugwa ku mugabane w'Uburayi. ni imikino ya UEFA Champions League, ni imikino yo mu matsinda. Jone ya 5 iraza kuba yakomeje kuba kuri uyu munsi ku isaha y'Saa 1:45. Lazio de Roma iraza kuba yakiriye ekipe ya Celtic mu gihe cyo Shakhtar Donetsk irakina na Royal Antwerp, mu gihe kandi Feyenoord irakina na Atletico Madrid. Ikipe ya Manchester City iraza kuba yakina na Leipzig, mu gihe Young Boys irakina na Red Star Belgrade. Ikipe ya FC Barcelona yakiriye Porto, umukino ukomeye cyane uraza kuba uhuza ikipe ya Paris Saint-Germain na Newcastle mu gihugu cy'Ubufaransa. baze kuba basoza ku isaha y'Saa 4 ikipe ya Mia AC ikina na Borussia Dortmund.
ndabashimiye bakomeje kwifuriza ibihe byiza. Amakuru y'imikino nakagaruka bararekera kuza kuyakurikira ku buryo burambuye ku isaha y'isa sita Astra Vista. yego Ange reka nkushimire nawe. Ndagushimiye Valentin. Sinava muri studio rero ntabibukije zimwe mu ngingo z'ingenzi twibanze. Twabwiye ko Rwanda Day igiye kongera kuba nyuma y'umwaka wa 2019 guherwa ubwo ntiyari yarabaye, ubu ngubu igiye kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ni muri Washington DC. Twabwiye ko kandi muri Gakenke imodoka ya kaminuza yakoze impanuka igahitana abantu bagera kuri 3. Ni mu gihe kandi hanze y'u Rwanda bamwe mu bantu bo muri Israel bari barashimuswe harimo n'uwitwa Dr. Shoshan Haran, ubu ngubu yarekuwe rwose ameze neza. Kandi twavuge ko umuhanzi Fally Ipupa nyuma y'uko yari ari mu gitaramo i Paris isaha ye yaje kuba yiberwa mu rugo rwiwe, yari ifite agaciro ka miliyoni zigera kuri 67 z'amanyarwanda. Indi sango y'amakuru ni ku munsi w'ejo, njyewe yabagejejeho ay'uno munsi nitwa Nigaba Valentin na ndi kumwe na mugenzi wanjye Bosco Sindubwabo. Reka dukomeze kubifuriza kugubwa neza.